Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. E nos pouquiño a pouco imos situando, construindo barricadas no país dos alarás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousar por cousas sen poderos despistar.